Wangalizi watukufu wa Hesufa Television, wanama watukufu mjundaho masiwani, diaspora ya Baraka ikao kirantu sedienti ya hatu, wanazioni toma ya leo na maudu mjundao harumaze ntimbani na mbali, kipiga salaka ntikao yonesa ufahari wa henti ya hatu, yabo ya kaya ngari wazi wao neze ntikao ngizo harume dunia, harume sport, hususan mpira wa miguu. Handani ngani mboshenizi salamu zahanyu. Hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu ngarendao no mpango wa hatu usiku leo inu. Baada mifumo mili raka uzukurumbabi hauraka unamwambabi wala nanyasi kao wehanti madati ya ukayangu ajoka hasiliwo huponchi juu wende wa sise yezi ya tendelwa ni mheshimiwa Azad Usman. Wananyasi wao wazanga ukaya ngwajoenda ho masiwani wala kwa nauruma mru no wakati lonu unu wanadamu wao ngwao haruma iye diaspora wano wanti juu washini so kwa chuoneha habu ya kaya aibu ziwaele hala dhatikao wakaziza uwa Komoro. Sha izo rizjisao ebanu inu aibu ya wajilia haunumu wa imani. Inodele suade kao ngajoe da rizikurosu kwa lewe inu haukaya haina mzima ndao, haina mzima ujihundo harumenti ya hatu ngena imani ya henti yahe. Haukaya haina wakati wanu wajisema ato waone namne kao neze pale neze kapitali no msade kao ngwendao hausaidia wana wa Komoro ili watowe umhonanti ngoni nane kitu ya sadakanti kao ngelindao yendea presentensi ya hatu bonze hena mzima ndao hajifikiri yamba barundi ya jusa ya kareme yori aminu kaya wananyasi wahe diaspora wananyasi ma opposition woti maadui wahenti ya haukaya wawanu kaya wana leo wana maudu shaama wakati lonu ngasina yemdikangu jozamba haukaya ngasine analyst politiki watu mshami abdikangu jihunduho Marseille ikawa handani mana mamshami rejelela ni mahadisi ya hatu handani do tofereshe ya emonamsho hatu haifa Yunus ikao wai mwanamsho hatu washikomori kao hendeno palisa babu pada mwana we siyansi ya utabibu haruma L'Oreal UNESCO haukaya haredi hamengo ni mwana zijana wanawashe haruma utabibu no tafiti wa siyansi haruma university kuu ya Afrika haizo jome mwanamsho hatu ya kubali ya maferesho ya hatu mana mamshami rejelela ni mahadisi ya hatu tijuhanza ulauliele tengwe engeri njie nesuala la mando la hatu mana mamtukufu. Mwanama Shamsudini, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ngamshukurio Mwenyezi Mungu Jalla wa Azza wa Mwenyezi Mungu ajali ya usiku wa leo inu ulio usiku wa hujua hurongo wa ndongo za maslaha na amani harumenti ya Komoro koliho ndizo rakahwambiwa neze milamu rakahonesiwa obunge ngamumbo Mungu koliho ndeza fanishiha rimshukurie Jalla wa Azza ririndiri hunde namna ya ukaya mahadisi ndo yafanya banu ngakoma hadisi ya kwenjeza hoduma izo rahamba ya hupara hosoni mo wabaki noili lijihunde wangu wazima wa ukaentia hatu maudu ikejeze nti ziliondo inshallah taala. Mwanama mtukufu marhaba ngarjunji harumale suala la mandula hatu suale kao ngilo haku haruma wananyasi kao wao harume diaspora haukayari ndo angalia mwanama mshami ziwana zinji ngizobantiju holale dima ujao lozi hazizami hono nana hazizabiro wakomori ena mzimandao hame haumia manyo
hau hafungshana mboda ili haonesa ujuzi wao izori wana milamu hao wananyasi kao uswando mwana simzimbe kao hazonesa na wenji kao rahai media kwa jawataha na wenji kao ngamjowe shia wajuji tukamhaje ntuzijao enuti wakati ukaya wananyasi wakahanza wende wachie baya harumenti enuti wakati kao baada warumishia mahaminji harumenti ya Ulaya wajipange bao wende warenge fursu harumani bundola hensi hatu mwana mtukufu wanabasha mshudini ranaja katinjari mu masuala yaho ahandani hamani zona sabiki na hamba ngamshukuriyo Mwenyezi Mungu amshukuriyo Mwenyezi Mungu ekame ngoni mwa wanadamu ambao kwa jaka na hararati mengoni mwami mitikane harara maana miuyelewa ukaya ndongozi inu zotola wahanywani ngezi gazitendwa ngamshukuriyo Mungu yakausiku wale weinu ubaki usiku wa kheri wa komori wa juharu mazi haziza hao wajuharu mazi kawaida za mwendo za hao batina baya wala mashaka maana holiwe nizo rakahwambiwa holiwe neze terror zakafanyiwa holiwe neze mipaka neze madati yakaukaziwa ekanga buambo kwa jaka na hararati mzima ndani na boke jaka sambeka ngami na hararabo tikamuhara mndudwa ukaha kakana harara mndudwa kakamuhara na mndu maana bantu mndu kamuhara kamndu dore mwake kadiri she harara yondo kani wakati bantu jiri ndongo batiruka wewe huzijua hau bajiri ndongo mko wewe ngazio sababisha udhurie jabu wandu jina waduka udhurie sijibiwa holiho wa Komoro waelewa jimla holiho hizo sisi rambao haini wakati rifanya apeli ranzi wala wababa huja wazazi mafundi huja mashababi sijibiwa holiho wa Komori waelewa holiho wa Komori waelewa waparwa wende waminyentia hao le 23 kwa agenda waparwa watie mro kwa jata mro waparwa banzia kwa jaba yanzia hiyo alama ya ukama na Mkomori leo haelewa ukaya yensike na udwa huundwa ni mndu mzima yensike na udwa huundwa ni president wala waziri shahaele ukaya nsinge dwa huundwa ne jimla ya wa Komori kamili monti haelewa ukaya uwandu wala jana wandenda na harumwensi wahansi alamambi harumwensi watona milamu yanongo jema wani waliazo wochi wandu unipu wanendena minye ezafanyiwa nezifanyiwa harumwensi iyo ya bili yararu waonese compatriotismu ya kimwana Mkomori waonese compatriotismu ya kimwana Mkomori ya ukesafara lewe inu simpa kamri ya fundwa hwanzansi ngaridojua hwanzaensi simpa harifundwa ukana myanze warudi waweshe ya risala ya raha haukaya owandu wala wa parenti za referendum ukana mboikote ze voti hizo mti voti owandu wala wa Komori wajua hao jimlifu wende wa voti wawindi wa hao ze voti zirewa zikubaliwa isababisha deza kawasababisha wardi wende harumaze election za 2019 ikao leo wambao zoti voti za halali wardi wa parankabu ya vili ukana mwende mwaminye ze election za madepute mtendene nduhendana ndi aziteshonga kabati mndu yakubalia henda leo nkado ya raru wawapara ukalo 23 batihemea harumwensi batilisemru harumwensi na mdeze ubeisi harumwensi na minye hayensi noili liwonesi asulani azali ukaya si wa Komori katu Mwanza wa Komori jimla wamasi wa mararu wamwarajiza risala waambia wakati tidaunu wakati tidaunu ngari kubaliwe zifanyi wao ni Athmani Azali ngari kubaliwe mwendo ndo wa hensi ya usoni mwa mheshimiwa Azali wangari hao hizo nyinyi Mwanza fanye ukanyitiro wangu urisisa homa bareni rimenyensi bal tinoho shelezia ukaizo tiwambiazo bantu unu mfumo wararu tiwambia ukaya ekado wangu wahenda wa minyensi tindo wa Komori walo harumwensi ya Komori sidesha babi Mkomori walo harumwensi hizo zijale justifie ukisafara leo inu karitu jua zinga kwa minyensi shekando wana wa Komori wao kwa nao minyensi hamande hedina mabiyano ngamduliza J nizozi justifie leo ikanti ya ukama na Mkomori haelewa ukaenti yote tunda mdu ikatila Enicho katika ngardio hamba mwana diaspora wae hafikiri hachanji haukaya
wananyasi wakauzirongwa we na mzimange na pasiporo ngene pashilia kao hajuju hainabo ntiju mwenewa sisebaya sha warudiwa na la shetani na kweze volinga zendao yekuchona kabwe imani nge wajilia umanama yapo konjoke ngo separe walo wa diaspora au separe walo ko ntiju vanu ijo kirna be ukaya baadhi ya hoa ndo wa diaspora wanala shetani waelewa ukaya ndongo zinu zihano wakati wa hazo enzi ya ukoni kamrungu baadhi ya hao ilazimu ikewaelewa ukaya ntibala ya kajana tindabu ilo leo sha kuna utu hambale diaspora kamili imaana wanema zahaya sisi wao harume diaspora kwa japaro kana mwendo muhamada unu diaspora kwa japaro kana malapizo waliyo nao leo diaspora kwa japaro kana namna ya urongoa ya udewa na nyao na upowana nyao sheu hamaleo yinu haini mzimandasi ngueleo kazi nti twabia za he diaspora linu tibungu ala diaspora ema resortisa wa Komoro waenshiba nusafe deja des années kujaparo ishia wa misabu njilio wapwa mrusheo wachoza mru adabu wamba ndugo za tulazimu yawe kazi wa shule daraja leo yihundi hamdu hamba kalima yoti hubenza hae shati hambiano ukabanu kabati shetwani nziwe kausudia mwanadamu hama shetwani mwanadamu kairi homrubi usubilani shetwani ya mfu hana mrusubilani shetwani mwanadamu inu ti hubenza wa wandu zatu na minga amini ukaizu ambao hawizu hamba waelewa ukarika hamba nai waelewa ukarika urenda nai waelewa ukaye amani ya hensi iyo ndejo wafai leo na maulu waelewa kale ba watu ulisi saharu maensi haudu ngadingola wanduika kwa tonza hensi wadhuriha de famia hao doa na nyao doa na hawazaya waelewa ukaya zemaliza hao wazituma harume Faransa wawahema jumba ya hao wabuwazi haziza hao Komoro haidi bali usiha ya hasara ya handani ya hoa kana hindu shaka uminyiwa shachido watu kana hata hizo baadhi hauna bewenji wahoa na Wafaransa waelewa shale suala galijirejeza zao eba wala wangu wakawa parajana ukatuzuru na mjamdi lungedingoni rami nyanongo eba wangu wabadili mtu amini emana ngabo izoreshi ya ranguja na hujaleo ukaya wowo ngwateneo na baada le 23 ngo wana wazili dao ebe zoda zibe zili lwao ezatusikana mambo fasili nongo zatu hambo haurusume barua ya twanziko sha après le 23 rika humambiani wa Komoro ukayangari deze beuseo zezeze enzia ya Komoro shale suala mutirdi nurudisi jeleza eba ngwandu wanu leo eba ngwaparo obeise ezi ilona afmani azali ikeleo gwendo kinyume niyo hizo tikweli leo chindo wendao wa dezobeise hotini mwaenzi ilona mheshimiwa Athmani Azali inu kwa ajai kubali hau kwa ajai kwa chontini mwazi amni ranzinga sina muda sheza nsikiti chahini wakati naishia le suala lulalaia naishia mhuma party ya uzisiwa vanu leo ndo mjemwa mbia wa Komori ukaya kamti hontini mwazi amri za henzi ya Athmani Azali haura ngule uke tula zimuri kai hontini mwazi amri za henzi ya Athmani Azali eba nuranzi 2019 mwadi samada manu hata leo yemka haru mwazi amri za hae bahile suala ilo kalijamda jawabu le suala la bili lirejezi wa ukaya ebanu nyinyi le 21 le 2021 mkawi para wa Komoro ya ukange lazimu wajusema jembe iliwa wani na Athmani Azali yinu ikahu jahasiba buhindri bahile jawabu linsikitisha mwana Mashamsudini maana iwa sudi daraja walazimu wanaongoze do watu unaongoza nado ukaya le jawabu li ukaya maana raparo wa Komoro kange lazimu Athmani Azali aruhe harumasha hili science la 2021 do ukaze voti za maprezida za 2019 kasijabiramo la ilaha illallah yawe kavoti za maprezida kasijabiramo hizo zo minya sharia hauzo uda ilwa zirejeziwa
shando ukange lazima ro 2021 babora nzakaze vote ma president kazi jabirano hazirenge hamvu yabongari mndejeza harumwe manda yakaniyo ya 2016 haduwaza ukemanda ukaezi ya 2016 ye hansi wa heshari ya 2009 kaija halalisha voti baina ya 2021 baina ya 2016 kwenda 2021 yeba holiho ye sharia rakanisho cha 2009 shaka ubadili ye sharia cha 2001 kawaja kawa halalishi havoti baina ya 2016 uja 2019 yeba wangu wenda harumwa voti harumwa periodi hiyo eba wowo dungu sharia ndashi wangu wenda harumwa voti baina ya 2016 uja 2021 wangu wenda harumwa voti wa hariabo ewo wakaudunga sharia ndashi emane kaishu anzuwa shi amrisha leo desha 2009 kabaja ka voti baina 2016 uja 2021 shabo sisi nano watu ondasi nane dunia kamili waelewa ukaya uwakomori wenda haruma election a partir de 2019 iyo ikahuja hasiba abunda babadili wa sharia 2018 iyo ikanti bahia bwekari jazira voti za maprezida mabaka sijabirano wanruzi dai emana mndu yabo wahindu mrushi iya shamru kamba ukaya sharia shakaunibe habanu njenende harumaza election zinu yabora ngule nkushitsa hashamndejesha parukaya wakati kango bwokesha kaya kuna ubwo paro shido shirejeza eba abo shadunga buhimbi ilobaya ya umashaka uwo uhadazi de hali hiyo mwanama mshami ngabo suala tena likao ngaranjia harma de suala la ekonomi au kayari wono mafoto ya lai yekao mafoto ya la harma shesu washanjuani ya hizi pare kao kadaka yaona hali sharika wana nusu sharika wana babi sha oskwalewe nushindiri parisa mapiche kao ya shindi yaonesa zila hazi panda mwana zibirao harumashi yesu washanjuani hususwa nizipare tina zinu zatungeza wakumori wargedi ngoni haula mparo okayatsima tinjuani basi sha ngazi jana mwaliza zinu zifanyishia eti shatungeza wakumori walamuha waranti mparo wa usabotenti hao vanu mwana mashamsudini sababu tindio bahi vanu wanu kwa japaro kandao wanu kwa japaro waishilia wanu kwa japaro kontini mazi amri za hao hizo zikahujajenjeze pasko haini mwana ulo harume masiwa ya Komori yaelewa zitabura zienshi mahana maha yaelewa mahala watuka uvirishi hamahana maha yaonawe zijiro leo amini ukahema haba hatunensi hatu kabati mrudu amba ukaya mruri fanyiliwe zinu wende hadi wa hatu kinyume gujwambe wanzuali menyiliye zinu uwo ndi ngadui ohe Komori yabo uwa Komori leo boka waharaye hunji harumazi amri zaho wanrika kwa chuhanza enzi yatendelwa ni mheshimiwa Athmani Azali iyo chido hukayangwa mwanzao Suruaya chido hukayangwa mwanzao mji wala kabila waelewa ukaya yensingi yonyi hutaji ya maendeleo yihungu mungu uliona fikira na mwendo wa maendeleo yensingi yona hutaji wa marekebesho yihungu mungu uliona fikira na mahutaji ya urekebesho yabo ya akili ya mwana Mkomori ijirejeza ukaya emru yani hada jana yatona yandendea yani hada juzi yatona yandendea yebale nguzo kaurudiani hadaye hizo tikweli iwe de maana na nzoni wabia ukaya ranziwa mparwa wahe population ya Komoro waparwa wakati ya election za referendum ranziwa mparwa wahe wa Komoro waparwa harumwa ze vote za madepite ranziwa mparwa wahe wa Komoro waparwa usikuwa jana le 23 au juzi wende waminye enti watu ishia wa Komori yabondo bahanu wakajana ukaya yetu mwahararu wo utsinzwa vanule weni kauja ikaze kifu bikuli vanu itoma hararu yabora ngulo 23 itsinzwa ikahukaza kifu ya opposition ranzi le 23 njamba ndukwa na wamba njamba ndukwa na urenda njamba ndukwa na uhezaji shabani wake na parozi ya mru ya tambezo ya nzao vanu ngasi harumwa sona pe liberté d'expression
haini mndu ngudo hambeju yanzao ngasi haru mwape democratic haini mndu ngudo mjerezone yajitamke hedi yanzao sha ekweli le 23 lija haukaza kifu bikulli ya opposition ya Komoro yija hauyeleza ya opposition ikawa idugana na abu manama mtukufu riono le dati wakaza kagwe ndo Komoro sharono tosha ngone Muhammad Sharafa rono wanadamu wenji wa opposition wakahunu shawaonesaze bieza hao kaya ngwao tere ngwendao bonti juu yabo ngarombo Mwenyezi Mungu kayari reprene komba karsina wakati wa mlata inshallah reprene komba rangundi dakika zijao hizo ngarombo Mwenyezi Mungu kaya ngaroka bazimanda sina wananyasi walio haruma zebavumbali nambali ikawa wameneshe jihadi sinu hatarodo wao nari waboshele marahabari watose shanga rombo Mwenyezi Mungu kaya ranzi hizo dakika zijao hizo roka bazima na wambio wananyasi walio Komoro kana watulilie banga boherija au hangu da haraka insha Allah taala share ndo tunda babirusi kuna ntihu tenchuka chingwa henda shaka jona mzima bala na wale mafoto kawa hita warengeze biengo ala kingwa nji yao yekuchona kaga bo hada site na mwana mtukufu arumwa wakaanza hada wananye walo Komori mengoni mwaze nti zilo na aeroport zilio costo zifanywa misafara mingi tena bahi Faransa yo mengoni yoke tosa homrudo ka Charles de Gaulle mndu afanye depart ya honda Londres mndu afanye depart ya honda Buchi parce que banu shabu ya Komori wala wakawalinda ino banu bale problem wakaya washabu wakawalinda wabesho mafoto ka tasinga à l'aéroport e mafoto ya bewa riawono shaharuma entwararu wala kabati ya undi hayiho ngohumba babo samsudi badirisha zinji nikalishara zibeshore izore shazinji nozora unamchashi vanu wajoro hawelewe ngare wangu shara ndo wakati warangu ukakwatina wangu minga midao na minga mwasami rando wakati warangu wa ukaya emachi watsoha nga midao na minga mwasami ho watu henda warendendo we imani ya waja watu kwa sababisha bamenyihanongo warendendo we imani ya waja watu juhenda wanji haruma problem hau watawangu haruma problem warendendo tena we imani ya waja wadu kanti wafikiri namna nyendo jina ya hukaya waji solidarize dawo wana wa Komoro bando one serikali emana wakati nguo vanhu heni wakati rais wa daula yofanya apeli habana rihadisi shabanga mina rongondo kandani wacheleze mwana mashamshudini wale mekoni maze problemu zini yo bana mwambia heni wakati kaya mshujua mbesengwa watano hawaranda ikaongo one opposition leo wamba ongo anzao watowe azali ya Sumani owangu wa orangu kwa jajo poroshida we shiliane watowe mzima ya watendee wame sharia rirumi yao leo sharia sa Komoro shilio leo shi amri sha opposition wakane mhumu he opposition do watendea ikawa mrongo do kana salaire ujoka veicule yake mengoni mwa aliyawazi wasawa na wazi harumenti maana sharia nanu wanu watende sharia waelewa ukaya opposition umenya cha opposition case opposition ngoza yabo wakaushifanya waelewa ukange lazima baki place ya opposition chata hapa sasa hivi shabi tataliki yabo ngabo video naona jana ya Metre Larif ikao haonesa baada towe diskuria Aisha haonesa kaede leader ya kauhezi wane jimbo la taifa ikamdungu ya director hiyo mshindi mmono kaya hezi akaziwa le jimbo la taifa kawoide leader wahe ye opposition
kamil imana ede ya transition waita hao wale sikabana basa wahishango wana muru tukabale transition vana wakati ya kabidi wanjuani wanikiwezi hao mwishiani jimbo la taifa bakisha hadishilia hata iti mwana mtukufu anacho bunge yabo vala bese ngawena wanandongo ambese waratemba bisha mtu heshelezi vala mosheleyo mheshimiwa Athmani Azali haporokana ma conference de presse hawaswali swala la tense bai halijibu hamadi heli mimi nalielewa imana ambaye tense kajai haraya no hakubali tense shaila il a conseil de transition ya opposition ani ila enzi shahe opposition ya weka wangu na enzi wanduju aheshimu wehezi za jimbo la taifa parce que enzi ya transition sa transition ya wale wa Komori wale manga ya bonga lindao ikawa elewana ukayeye de utende opposition kwenda ijokiri yende ya hanti wa normal ya kai harumwa emishinzi kawaida ya do représenter opposition ya kai salaire ya ki opposant ya hemu opposition ya ke véhicule ya kai na ze mukanyati za lazimu zikanemrwa opposition mimi nchwene mastajabu mazirwalo yabo parce que wanijua kireka na rifanya mpango banda mina awetu nilikaza jimbo la taifa hauheshimu yensi yabwe kale omrungurongozo baadhi ya wandu hahe haheshimu wandu wa warongozao nchwana nanga mastajabu ya daraja chest etense ngamweleo hamadi hele muhai dawla hamba ukainu ungumano la transition la wandu fulani ketira komo upande wote na rishi haruma baadhi ya hao waloko nchijungu ambao kaya kwa na utende imalideri kwa na utende imana iza vilio wazewa hao bala Mustafa Muhammad Sheikh ay samahani Mustafa Said Sheikh nana wasaya waroleziba nana wasaya wenda prison yode bala kangu anzao shade mwana mkomori udailiwa lo yatende yele so anaenda pale ngoji vanuka batu do parotende parce que wana tuambiano wanu haini mundu harumo wandu wawe hato duhanza ya ani hatuganze mwana anya ya juu yake kama mundu parce que waheni mundu hatuganze kilo yatende abongia shiwao wamewata shiwao ndo nasi jana wasashwao ndo nasi jana ngebido wa nasi jana wao ndo watende baba na jana sio shiwao hausila na ndo mimi haini naelewa kwa mlai jana mtuenda parce que wana jana watu hende ngombe watashiwao cheizo ndabo kama chimne jana mtashiwa amwambio ndo ndio wana masamsuli amandu nani ya wangu wao nao watendea de kungumamele opposition nabiye mnejitana uloba nabiye mungu wa 35 uloba ya tuparwa ne habahamu hauti na hatatashi kati manu hata zila wao ambao ukamwenda ubi za ukamwatashia wenzi ya njua nishutabu pastonga ile wao ukakamatisha nia stongo haenzi njuani iwe ni chasababisha wao watukufu wa mzwani wadusae enkarwa ya majiru wa warihali wabana mwende mwajibwana shingazija mulane shingazija sasi hizi gasi harumu ya sharia jabora karumu chale cha 2001 uja 2009 rakarumu chale cha 2009 uja 2019 gasi harumu chale cha 2019 atenu kubali yote wawarejeza nkangoma jihawo hiyo de hali hiyo garidore jei haruma zila hazi pada maana za bakisha zilogo ntijui abunge haruma aleka ungarlinjia wa basa hususan tamana hindini goniko bwana mkomori wakati lonu neze hazi rais wa dawla ya Tanzania mimi alama Shamsudini ngamnimko haku etwa maya mwana mkomori ya ukaya vanu dalili ya mvua maingu vanu haini wakatosi kuhasha wahunda maingu
wewe ujifikira hochwani haho ukaya honkulini mwa usiku ilazimu baje mvua izo ndezari hunda leo ranzi wakati raona yenzi ya haja rilona mahamini itona isiwa shatufanyiwa proje mkuu hani mwana nyasho iyo alama ya hukaya emwanda muoyi ngurita shiyo khere ngamwani kotoma anje mayukaya kam Mwenyezi Mungu harijani ensi baki haruma amani zembade zilawa rejei haruma unono na amani wallahi ngamina tomanku ya hukaya ensi ngaijupu ngabe yenda mno emana hamande heli nikawozamba emergency li nutinzi na lotwamba jabo hawe karamba sauho unuti mjidiso ndu yajoka wala hanyongo habala sahaba sauho shali nubundo zinu hazi yinu valorianti na haini wakati mwandamu yanzu ya developmenti hahana mishinzi miraro hahana unono hahana mwenje hahana nzia hizo ndizefali kidaru muhimu Imamu al-Ghazali yazitia nziani haini usiku ngomwono ngwendo harumwa bavu ngwendo harumwa mji valakatu kazabwela saya hama wakati tio shabala ngutamiyo hazi zafanyiwa iyo alama ya mwanadamu urijuliyo na uranzizi ya kheri tiparo hambia nungo banu ukaya enti hurakamjia sabankuni bahema shababi wa sabankuni wabali ya azali harumwe mafuzi hao hunjia sabankuni harumwa za eleksyon za 2016 bahi chiwono mrengwa ya rengwa jana hau ya rengwa juzi zinieshele zizi ya zilawizo ukaya banu kweli tareha ya mwanadamu hawe tareha ya nti hawe tareha ya mji yoka ilawa hujanzia zendo gorazamba wazisherehi bimaana za ukaze njema ikao zifanyishi ha wakati hiyo zijanziha homjirejezo usikwa juzi harumo mji wa sabankuni hizo kazi yanjiri sabankuni bahi shaheni wakati ngono bavu hama bavu ranzimu alina nzuwani hatangazija zendo ngo haule bundo emhuwa hedawla yalitianziani yabo ekachido hanza nijiuzise eba abantu owandu waliyo kinyume na afumani azali eba izu wakanza warirwaliye hingri emana bammi wakati micho shiyambuka na rohe eba ngurohoza bana kare chumwanza eza jirindri eshu wanzonda shi bali hata tuhambia hadisi ya ukamengoni mosi kijivu tishiyamrua dini hamba hali ngombo mimi baisha azali hasa kafu ye komori kami shantu mwanza wala nti na uparo mwanza yabo yonde ila ndungu hamba ukaka bana mdalama mdulo hashi hizo mvuza bure ikahanza wambe mruelewe ndongo ya tuhanza elewe banu mengoni mwa zefawaid uko rizihundu siwanura mudabakti rasomesa wakati doka waurambu ukahaini mronzo elewe to mutari kutuelewe shahidi mnashweni ujo shaka tuanzaelewe kana uparo elewe bahizo lezaji de hali hiyo ngandos ala na mwiso shakarna lezukale le ganzo joli jibundo kaya karna huni komrongo tena hokaya ngarjo renga ze telefoni za wana nyasi hauru wani kwa mrongozi engyo katimula uje ukonklie yabenge suala lakana muhimu kabisa ngaro nao haruma hususan do alobo ntijua katilonu wanazijana wa hazizamihono wa hisawa hafiliha ngona hazizamihono zao wafanyao shawa jao ngaro noje lote likao ngazendeule nenjezi wa haruma bonchiju ye furso hema na hem diaspora katilonu badangari no rahonde periodi ukaya intingendo haruma transformation wasiwa hindini wajonika wananyasi wa diaspora hezi jaribizo ntipia mwanama mtukufu kawaida hamande hedi nikao hamba sijuhanza riba sauhe sijomba Mungu siwana ikawori jihundo ngari ya shormenti ya Faransa rirenga ibra rifikirie mareje ya hatuma udu harume kumo rieleo kakabatila vanku hamade kamdungu ya shimu hao rishenkeze izuwana nyasi wafanyao haini udokange na za urenda risaidienti ribuwe hazi harumwenti
bahwenda ngazi jo urivalorize zinike tomaya walu harumwensi bali zirejeze wana hatu wakati waelewe ukawa Komori. Hiyo ndio muhimu. Paskwenga mshukurio wakati ni wanao wandu zangu wakangu wanshio harumwe diaspora wainvestiseo haba sayinu ze mali zao harumwe Komori. Ila ndio ku yofanya mndu furaha ikawa mraja wanu hafanya diza hahunduria alihamba mnabwe na entreprise. Ila ndio ku yabo chijomba uwabaki risezisa ze occasion rirenge bati ko mparo araparo ni muhaida ule ko unafasi ya raniki wao harumo wizara ya ekonomi rinjie rikemengoni mwo wanure nora basa wensi rijihenti ze tariha ya hatu harumo wensi rikubali ukabanu maudu leza emanzishi ya haini mzima ngajoka ubaki timu paka ndera isiwa daula emana uzambando mzimba hafanya rongo ikao zibaki raya hajara utohuja ngujoziona yabo ngabone jama mzimba wazifanya harumwensi yabo rijo parano wabaki hunu haini njokange na projet haini njokangu tartibu za hukaya basawe reka shirika reka agensi reka n'importe shari saidie ili ribunguze shomaji harumwensi ili ribasa wensi ili riparokana usiku wa hujwari baki harumwensi hatu mimi wodo wasuya na jwanzani unike wana wa Komori kaunga jihundao harumwe Faransa mwana mashamshu de hali hiyo mwanama tijibiwa na mnikao hueleza ya boshada ila he presida wa hatu rais wa jumhuri hamba hewe antasio shagane jezumbabi yao muriasi bakishe harumwe diaspora nezerevu za hahe yahezi fanisha hapo ntijuu wende uhenda ze proje kao ngawa nizohe twani wende uhunguze proje hizo zihisa yeti hatu wasawa zigamata wana zijana wanobo ntijuu zigamata haunjeni hende hazigamata hukahula vujuma majito yabenge wodo wasiyo kaya ikaga wana revu wanama mtukufu wa he diaspora ikaga wana revu undo wakati yahenda warealize yerevu yao haizo mwanama mtukufu ngaredo harumamna na nyimridunga ngaredo harumamna repomtiti ili amma tijwamo jabakishe yangu mwanama mshami ili hamdunga mna pozi mtiti ngarje ribunga ribunge mahadisi yatu mwanama mtukufu ngamangali yao STV ya Shikomor rejei harumao mpango watu hamade kawaida haendara kaze mbarunge kao tijohanja ni njia hakudo pande wa husu emananya simkomor ikao gujihundo hopirizo nane manyasi mkomori kao ngwanzo ya zulu hajonjia fikira jizulumwe maisha hahe ya njia haruma upande wa husu baya haukaya ngawoishi yao lakini ngawatohishia nanga mwala kaungwa nzawa fanyibaya wenzi juu kama na nyasi mzima haparihana haruma hatwari ya ukaye haundiha na hanzate baya wenzi juu yewewe eheli wajuhama na namne kaungwa mwishi yao ya mahakama ngamba ukachufanyishiha nga umsaja jamunji yewewe analyst politique ujofikiri jemrika ujo parisiwa haruma itanda hamanda shini wanu ikara mangara nzao ya nchi ihandani ge lazima uranze amani ya nchi ikara mangara ndo sharia ihandani ge lazima urikubali ule rumiji wa sharia hiyo ndio ndungu ya handani ya lazimu rikainio mimi ntina uparo wa mafura haini mndudu ambangwanzo ya minyenzi haini mndudu bali abaho nda harumwenzi uadui wa hensi nake mwana wa hensi nake mjeni sheika ya habali abaya hundiharu mwenzi kaitu lazimu yabo urambu wabana wala emana uwe timu na wantisha uadui wa hensi ensi hatunge lazimori anza ensi hatunge lazimori hishimu vanu kaituzia rawanzo ra utuhanza hukawandu wake nsi wa hadisi kinyume na hutia baya kinyume na usisamiro ya damu harumwenzi mimi ntina uparo kamengoni waduamba ukaya
ya bobo mndu ya tuhanza ndongo ya bona to si sabaya sile halio si johanzeni ndio kahalauza ya si sebaya ya mahakama ya mrengezi wa manzaha nana ufahamisha haku ukaya mwana mashababi mwana mashababi ni yesu wakati mwingi wa taabu ni yesu wakati mwingi wa madhara ikawo yakaurejehi surtout ya shababi mkomori shababi mkomori hasomu mwingi na enge shomeri mwingi harumwenzi shababi mkomori baadhi ya hekaja soma kati na zahurenda harumwenzi ritijenjeze badu mabaya ukamori wonao riambonga riyasu haruma amani harumwenzi richo hunda zorenda kafadhalika wakati rijo hunda haruma baya rikitalifiana ko udo ukwema harongoze mwananya wala ko ulo mbahindu endo banunzazi kayawo ekahado enda mwendo yaihunde iyo risala wo konge lazimuo eshababi mkomori yake niyo hoitwani rielewane kadwa bibi ya ukaya zemilamu za mundonzi zemilamu za wanzanzi zemilamu za mbasa wonti mushimi wa Athmani Azali hanza ya ziwali harumwenzi eza bakisha lukasisi risaidie lukasisi rankuraje lukasisi rambe zikiriu bali wakati ndio uona rambe nezichukiri imana zinu ngarifanyidi wao naritowe ni Buhari wanama wa Komori naritowe peu naritowe hasada Buhari narikubaliane ukentinu ya tusonti pia ye udokangure ndondo rimshukuri ye udokangure ndona hii rimbadili emana o wakati waswili ya ukaya rirambushiwa holiho riroha wenji riwono zinji riwono mendeleo menji harumwenzi unchido wakati ya ukari kubali risubilwa ni wanrikao kwatina warirendea wala kwatina alama tsoka yonti hantu dorirendea yukari njia harumwe piyeji rende raminye ezirendo wao iyo elisala na kan dolaha ekada tupa antaruka yambe se waswia kusahuveha au sanu heshalizize ukayambe se hutimize makalima yao shekanga wana mnanukta mzima wa yabaki tujanzo kufanya daka nzima basi mwana mtukufu mnanukta mzima na kanzani mwenjezi hamadi nakwambia ukaya ngamchukurio halillah ngamchukurio na mingi ni muhimidio Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu ya janilia le 22 kwenda le 23 kwenda le 24 ya amani hala dara harumenti ya Komori ngamshukurio wa Komori jimla oboele ukaya kwanza nti utendeza amani harumenti bali wakati huo ngamshukurio mhuwa daula holiho le 22 yapa roho ukaya ngari hulidawo rijeri hone senongora tuporo ziona shaye hajihungu bahe ulangu tsamio mabare na investisima za hensi shazila timengoni mwazenongoza mkanti wechwani shanguyelewa ukaya mwanadamu yeuto wewa ila imani na ufahari wenda mnu ekamru hadeziwa mrukatuziza ila lebarua Imamu al-Ghazali akanza ibeho siku juzi ukabaadhi wadudu wakaiho warema hiyo shahunu kaituzia emendelewe hensi yake kafanishia obonge baada haza shukura zangu ngamwombedwa enti ya Komori Mwenyezi Mungu ya halidare amani harumenti ya Komori Mwenyezi Mungu yabe mvu yabe siha yanjeze imani humtumwe mwa daula ili ya Komori ibasawe Mwenyezi Mungu yarjangilie siwana wa henti ya Komori rielewe riramue rikewango ushukuria ekenti hatu ngerelwa rongo njema na huombea kheri tena wananyasi waze wa hatu ikaongo uharume Faransa wahimilia mheshimiwa Athmani Azali ikawa wanu jana wando wandu wa represente diaspora harume Komoro
hama mzee wangu Manswab Mwaswili ikawa miongoni mwa ze muhimu ya zibe harumwa asisi nationali do ukae Komori do ukawa Komori walo Marseille waenshi sawa na Komori walio Paris sawa na Komori walo harumwa ze tizindo jina bal hema bayane ni la hata ya jayanjia hata uduhonda leo bator haza shida za fanishiha shaka mjini kotwa maya ukaholiho de amani no utulivu wa Komori waelewa ranzi Komori huja Faransa waelewa ukayaba muhaba sayinu karti wangu wa umana shanga si wangu wahwendesa yensi ilima ubikane mavuna nane mimea ya tahwa ijei wa Faransa no wandu wa diaspora waka wakili diaspora harumazi asisi national ngamramboke mimea hiyo itso hale banu ngaijume ya harume Faransa ranzi consulia kahutaji wa Faransa ranzi sharia shauruhusu wa Faransa wa Komori walo Faransa walo voti ranzi madepiti yake ulazimu walo kaharumwa walo voti wa harumenti ya Faransa ili walo wakili ya Faransa hizo miongoni mwa zeno za tsafa muhimu ni mheshimiwa Manswab Mwaswili wakati ya represente diaspora harume asisi national obonge nyumshukuri hakuna waelewa iliza fikra hizo za walo ranziwa siku hiyo ikawa izode ziloona ranzie wahe RDDC mwana mafaki mradabi mzee wangu ranzi mzee wangu mweu ranzi ye mzee wahatu duwaye wahatu sedali bwanali waheni mru ze fikra hizo za mkanti wetu wani haya ngamwelewa ukaya baada ndao shawa Komori wa rajina wasawa zielewa ranzido le 23 na itso hali yabo amumbo Mungu emimea hiyo yani suheza migaji harumenti ya Faransa mwana mashamsulini na huombea khairi wa Komori jimla na huombea insha Allah taala aljero na wakati wasa kama Mwenyezi Mungu abenze. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Miongoni mwizo akao Zamba havumbua mahero menji kao ngo harumwe diaspora kao hamadi heli ya Zamba kajajo shinda ya watimize simu zao wenchi pia shanga mjoka ya nane mahero wasae kao ngo harumwe diaspora wala nyasi kao waka utuba mwenziani ili haudaizi haki za hema na Mkomori shawa shindi warambuka ya zeda haki za hema na Mkomori rizidai hababa sangarona milamu hokaya zinji ngazi kao hao imana Mkomori ngwedo no parisa isho ya chukanisho wasia ikaw garidora anike imana Mkomori do henda ramunisho kaya hainanti ichokayo nti pia hona Ulaya Marekani nane Afrika kamili hena wandikao ngwasi hao mwenziani wo huzisiwa ukaya emshimshawdioni wo msomo yo akiba yo haina nongekao kachu henda harumwe societe izo desisao wa ngubonziani Mkomori mjoko saunziani namna hindini ilos alikao ujojusa hukaya isafara inu wawuzisi hukaya namsihonziani mwende marehitwa mwende madangu seezi inu yabenge bungwa hibenza lejeishi nana wanadamu ikawa liha na hifadhi nana wanadamu ikawa saidi yao mwendo soni wahensi wawa juse mihono wahimi ngwalindao haina mzima ujuhamba ngubali yoshari wa mjibu abangendo bane mwambio